Mwaramutse. Taliki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Umunsi mukuru w'ubwigenge ku gihugu cy'u Rwanda. Intangiriro nziza z'ukwezi badi. Ariko se ninde wahombye? Ninde wabeshye undi? Intambara muri Kongo kiri kuba nka bya bindi byitwa bya saruhara ndetse bikaza kumera neza nk'ibya mugenzi we barwaniraga kuri tele kambyite gutyo, ariko ngimihigo iragwira. Njya mu migani buretse gato. Muri Masisi habaye urugamba ruremereye cyane ku buryo budasanzwe. FARDC wazalendo M23 ihangana ritoroshye cyane. Hari icyavuzwe cyuko FARDC ishaka gufata Rubaya, uretse aho imirwano bari kwerekeza ndetse n'imitutu y'imbunda bari kuzana iri kwerekeza muri Rubaya. Buretse gato mfata iminota mike cyane maze gusobanuriza Rubaya, nje muri Minembwe, nje muri Fizi, hanyuma ngaruke ku Bongereza n'Abanyamerika bakomeje kuvuga kuri iyi ntambara. Nizo rekamera nga tuzinduke dukwita tubangura. Muri Masisi urugamba rwatangiye mu minsi ishize, ariko ku munsi w'ejo tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu nanone muri kino gitondo ibintu zahinduye isura ku buryo budasanzwe. Ni imirwano batari biteze ko igomba kugenda nk'uko iri kugenda. FARDC na wazalendo basa naho bahawe order cyangwa se itegeko ritutse muri etat major yuko agace bafashe ibyo bita récupérer nakongera gusubira inyuma cyangwa se guhirahira bongera kugarikura. Ngo byarangiye kugaragara neza ko M23 idashaka ibyitwa ibiganiro by'amahoro, kuko idashaka ibiganiro by'amahoro bagomba kuyirasa mpaka bayizegeje agace kose, localité zose bakazigarurira ndetse Rubaya nayo ikabatombe. Buretse mu karere ka Masisi cyangwa teritwari ya Masisi, ihuriro ry'ingabo za FARDC n'imitwe y'imirwano ya wazalendo bongeye kwigarurira cyangwa se kugaragaza umugambi wo kurwanya ishyamba za M23 mu nguni nyinshi, ariko muri cyo cyerekezo cya Masisi. Nyuma y'imirwano ikomeye yatangiye kwa gatanu tariki 26 Kamena, ihuriro ry'amashyaka ryigaruriye imyanya myinshi y'ingenzi harimo agace ka Kasake n'imisozi ya Runigi na Kanyarubere. Agace ka Kasake, Runigi na Kanyarubere utajya ngo wapfuye kugafata. Tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 Kasake ibyavuzwe neza ko yatangiye kwinjirwamo na FARDC na wazalendo. Gusa Kasake nabwo yakabaye fort tombe cyangwa se kugwa mu maboko ya FARDC wazalendo mu buryo bwuzuye. Bari bagikomeje gukora ishoka zose kugira ngo bazenguruke basha gufata akagace. Kasake yari irimo unité za gisirikare za M23 zabigize umwuga zirwana mu ntambara y'amatsinda mato guerrilla. Iyi ntambara banje kuzengereza no kujegeza wazalendo, FARDC bazana renfort no barwana mu buryo bwa raining, kugenda batonze umurongo barasa bakurikirana adui wo bita umwanzi M23. Birangira Kasake ribaye récupérer bayigaruriye bayirukanyemo M23. Imisozi ya Runigi na urugamba rwari rumeze nabi. FARDC isuka ibisasu bya rutura mu gihe bazanye imbundi imwe ya shelling yarasaga ibisasu byinshi nk'ibyaguye Runigi, ibindi kaba kuri Kanyarubere, maze birangira Runigi ibaye récupérer no bayigaruriye agace ka Kanyarubere nako birangira bakavanyemo M23. Utaryita utuntu tworoshye cyangwa se urugamba ruto cyane. Na mirwano iba yoroheje kuri tele, kandi kukwambura agace akenshi bisobanura ibintu bitatu. Icya mbere bisobanura neza ko watakaje abasirikare benshi igihe urwanya intambara ivuga ngo ntagutuba, ukarwana mpaka kugeza ujegerejwe ugasubira inyuma, watakaje abasirikare n'ibikoresho. Kabiri babivuze neza ko wahunze urugamba nyuma kubona ingabo zikomeye ugahita utinya gukubitana n'izo ngabo ukirukanka vuba. Gatatu bisobanura neza cyane ko ari uburyo bw'umutego mwateza abanzi banyu muri kubatega icyo bashaka kugira ngo mu bahindukirane mu warwanye. Hanyuma M23 nubwo ikomeje kwamburwa utuduce, nayigahamya neza cyane ko ikomeje kugira umutima wo gukomeza kwirwanaho, kandi ko nta gahunda ifite gucisha make, ahubwo irakomeza kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma. Bityo kwegera imijyi ikomeye Ngungu na Rubaya bikomeje kuba ingenzi kuri FARDC. Kuri wa mbere ushize itariki ya 29 Kamena mu gitondo tariki 29 nyirizina, ibintu byari bibi cyane, ahavugwaga amakuru y'ibisasu bikomeye byaguye nanone mu gace ka Kabingu tariki 30 n'ubundi havuzwe abasirikare benshi ba FARDC bagerageje guherekeza. Gusa ntabwo bwije bivuzwe neza ko Kabingu yafashwe. Masa y'ijoro ibisasu byarashwe bitandatu bituritse cyane byumvikanye mu cyerekezo gana muri Kabingu. Amakuru yemeze ko baba abasirikare ba FARDC bari bamenye ahantu abasirikare M23 bitsinze, maze bagasuka ibisasu biremereye cyane byumvikanye bihorera biturika. Gusa
ntabwo kabingo irafatwa na FARDC nubwo basa n'abayisumbirije ku rwego rudasanzwe ngo nabo bayigaruriye nk'uko bigaruriye tuya duce tundi ngo tujye mu bugenzuzi bwabo birangire M23 bayishyize inyuma bayivanye mu bice by'ingenzi cyane aho yariri. Hama usibye ibyo ngibyo bivugwa uko kongera kugaruka kw'imirwano kwakwirakwiriye mu turere twa Kalehe ndetse na Walikale biri gutuma abaturage benshi bahunga iyi mirwano bakava mu ngo zabo bibwira ko ibyago bishobora kubabana bibi cyane kandi mu buryo bukomeye bakaba baza kwasiga ubuzima kubiyiryo agahitamo guhunga. Nyuma y'umwaka umwe gusa nyuma y'isinywa ry'amasezerano ya Washington hagati ya FARDC n'u Rwanda, iyi mirwano mishya ya gisirikari igaragaza intege nke z'inzira y'amahoro kandi igakomeza akarere mu bihe bikomeye kandi by'umutekano muke. Muri make ni nkaho icyo FARDC yari yemereye Leta Kongo yari yemereye M23 kimwe n'u Rwanda ko imirwano igomba guhagarara bitarimo kuba ahubwo imirwano ikomeje. Uko biri ko muri Masisi no muri Kalehe hepfo muri Lumbishi niko byabaye. Gusa ya Lumbishi yafashwe na Wazalendo na FARDC. Amakuru angeraho aravuga yuko FARDC na Wazalendo bagize gutya bakivana muri Lumbishi bagasubira inyuma aho batekereza cyane ko bitewe n'ivyakorewe muri Lumbishi ukomeza kuhaba kwabo zagaragarira amahanga ko ari inyota bafite kwigarurira ako gace. Bivuga yuko mbere uko ngo Wazalendo na FARDC bagira uko bavuye bari kwitangaza ngwe 23 imaze kwitwa ruhenu yirukanishijwe kibuno mu maguru. Ngwe 23 ngo yahungaga iva muri izo bice ngo niyo yatwitse za nyubako twagaragaje cyangwa tugaragarijwe muri icyo cyerekezo cya Lumbishi kugira ngo bashinje FARDC na Wazalendo kwa batera hano kakora ibikorwa bya kinyamaswa. Gusa FARDC ihageze bonye byakorewe ibona bikojeje isoni ndetse ngo niyo cyane ngo maze yitamo gusubira inyuma kugira ngo M23 igaruke nimba ntacyo yikinga. Gusa batuye Lumbishi bavuga ko kwiza kwa 30 ku masaha y'isa 9 nta musirikari n'umwe yawa FARDC ya Wazalendo cyangwa se n'uwa M23 wigeza muri Lumbishi. Lumbishi isa nkaho ikiri yonyine. M23 nayo yanze guhita igaruka muri Lumbishi byako kanya ariko yenda mu gihe runaka ishobora kongera kuhagaruka mu buryo bwuzuye. Hanyuma rero ubwo bivuga gutyo hari uruhande rumwe rubivuga uruhande rwa M23 ruravuga ibyabaye byo gutuma abasikari ba Wazalendo na FARDC bari bafashe Lumbishi basubira inyuma niba umutitu w'imbunda babarasheho nimba atariho ntibiramenyekana. M23 ikomeje kwamagana ibitero bikorwa na FARDC ndetse na FDNB kimwe na Wazalendo mu kwibasira ibice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo cyangwa se na Kivu y'Amajyaruguru, aho bavuga yuko abaturage bakomeje guhura n'ubura gusenya, bakomeje guhura n'isanganya literwa n'ibiki igisirikare cya FARDC ndetse n'abasirikari b'Abarundi kandi bakakomeza kugaragaza neza cyane ko ibikorwa zakozwe ari ibikorwa bibi cyane kandi bidakwiriye kwihanganirwa. Nkuko amakuru abishimangira, M23 mu itangazo ryatangajwe na Lawrence Kanyuka ryavuze byinshi cyane byakozwe na FARDC aho yagize ati: ingabo zifatanije n'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero byinshi by'intwaro mu duce dutuye cyane mu ijoro ryo kwa 29 tariki 30 Kamena 2026 cyane cyane Impati umudugudu wa Nyange bibwe uherereye mu itsinda rya Bashali Mukoto. Komeza agira ati: muri ibitero balashe ku baturage b'abasivili bakoresheje intwaro za SMG bica umuturage umwe abandi barindwi barakomereka. Banakoze ibikorwa byo gusahura mu buryo bwa gahunda batwara ihene 85 z'abaturage bityo birushaho kwiyongera mu mibereho mibi y'abaturage bo mu gace muri kara gace nyine mibereho y'abaturage komeza kwa mibi bite ngo n'ibyo bikorwa bya FARDC na Wazalendo. Abakomeretse ubu bari kwitabwaho mu kigo nderabuzima cya Mpati aho barimo kuhabwa ubuvuzi bukenewe. Mpati ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ati AFC/M23 iramagana cyane ubwo bugizi bwa nabi buherutse gukorwa bugaragaza ikindi kimenyetso cy'iterabwoba rikorwa n'ingabo zifatanije n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku baturage b'abasivile. Ati mu gihe ubu bwicanyi bukomeje gusubirwamo, AFC/M23 yongeye kwemeza ko yiyemeje kurinda abaturage muri urwo rwego, itangaza ko ikomeje ibikorwa zayo by'umutekano kugira ngo ikumire ubugizi bwa nabi bushya, irinde umutekano w'abasivile kandi bungabunge imitungo yabo. M23 ngo guhamya neza cyane ko iri tayari iri standby ukomeza gukora ibikorwa bidasanzwe zo kurinda abasivili guhangana na FARDC muri make kudatera ibitogo FARDC maze urugamba rugakomeza guhana inkoyoyo mu gihe FARDC yabikomeje gukora ibikorwa bitari bizo kwishimirwa na M23 muri Kivu y'Amajyaruguru
kimwe no muri Kivu y'Amajyepfo. Nubwo ariko imirwano yavuzwe muri Mpeti ndetse ibitero binyiriza kavuga muri Mpeti, amakuru yabanje gutangazwa yavugaga yuko M23 izi gutegura uburyo yakongera kwisiza Mpeti na Mijenje, uduce nanone twerekeza ku gice cya Pinga aho muri Walikare aho yari yavuye mu minsi ishize, ariko Bazalende bagahita bajya kuhahagarara no kwashyira defense zabo kimwe na FARDC basa n'abashaka kuhahira bakurikirana 23 bindi bice byo muri Masisi ugana mu gice cy'uburasirazuba. Ari nabyo rero bari barimo, ariko M23 igakomeza kugenda ibizibira nubwo itaraza kuzihanganira, nubwo ku rundi ruhande utakemeza cyangwa se kiriya, mu gihe inguni nyinshi bakomeje gukorana cyangwa se bakomeje kubera ibitero bidasanzwe by'imbaraga bikorwa na FARDC kimwe na Wazalendo. Nyuma rero mu gihe intambara ikomeje kuba indumane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe abahangana bakomeje kuba benshi cyangwa se ibitero byabo bikomeje kwiyongera, hari abakomeje kwamagana ibi bitero bagasaba yuko habaho uguhagarika cyangwa se kwibasira igihugu cy'u Rwanda nka nyirabayazana se bayazana ngo bitero nikorwe bicane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abandi banyamerika banditse urwandiko rukomeye cyane basaba ko hashyirwa igitutu gikomeye cyane ku Rwanda ukavana ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buryo bwihuse kugira ngo imirwano ihagarikwe ntabyo gutindiganya. Ni mu gihe ibikorwa bikomeje gusubirwamo, AFC M23 ngo yongeye kwemeza ko iyemeje kurinda abaturage mu rwego igatangaza ko ikomeje ibikorwa zayo bitarimo gukengeranya na gukeya irinda umutekano wa civil, ariko nayo ikomeje kwibasirwa cyangwa se kwamaganwa bayishinja ibikorwa by'ubwicanyi, ndetse banasaba yuko ahubwo hashyirwa igitutu gikomeye cyane ku Rwanda kugira ngo ibure imbaraga. Mu nyandiko zabo abayobozi batowe bavuga ko nubwo hashyizweho umukono ku masezerano ya Washington mu Kuboza 2025, imirwano yakomeje kwiyongera bitewe n'inyeshyamba Z23 ngo shyikiwe n'u Rwanda nk'uko Leta Zunze za Amerika zibivuga ubwazo zigaragaza uko kino kibazo cyo muri Kongo kimeze, bavuga ko M23 shyikiwe n'u Rwanda ngo bakomeje gukora ibikorwa by'intambara. By'umwihariko abangaba b'abanyamerika bajya kureba n'aberekana ifatwa rya Uvira, imvururu nyinshi z'abaturage benshi bakuye mu byabo ndetse n'impunzi z'abanyekongo zirenga 100,000 zinjiye mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'iyi mirwano yatewe muri Kivu y'Amajyepfo mu cyerekezo cya Uvira, ariko nabyo bahera ko bamagana ibitero bikomeje hatitawe ku masezerano ya Washington. Abasenateri banashimangira ko ibihano Amerika yafatiye ingabo z'u Rwanda n'abayobozi benshi bo mu nzego zo hejuru z'u Rwanda muri 2026 ndetse n'amabwiriza ya visa yashyiriweho na Washington bigaragaza ko ari ngombwa gukomeza gushyira igitutu cya diplomasi kuri Kigali kugira ngo barebe ko byagabanya igitutu cya gisirikari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byagabanya uburyo intambara ikomeje gukomeramo. Barasaba ubuyobozi bwa Amerika gusuzuma niba amasezerano ya Washington yubahirizwa, hagakurwa ingabo z'u Rwanda muri Kongo burundu, bagashimangira kandi uburinzi bw'abaturage kandi bagakomeza ingamba za diplomasi n'ubukungu zigamije guhagarika urugomo. Muri make bari bati no delay, nimutindiganye kwemeza ko ingabo z'u Rwanda zashyizwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, murinda abasivili kandi mukomeze ibikorwa bya diplomasi kugira ngo urugomo ruhagarare burundu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasenateri bajya kwibetni bati turakomeje kandi dushyizeho umutima. Nyora yashyizweho umukono by'umwihariko n'abasenateri barimo Tim Kaine, Cory Booker, Chris Valhollen ndetse na Peter Walsh, nk'ikimenyetso cy'uko Kongere y'Amerika yiyemeje gukomeza gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo hagaruke umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Babona neza ko umutekano wo muri Kongo utagaruka mu gihe u Rwanda rwa rutibasiriwe ngo ruryozwe kuba ibikorwa bikomeye cyane bikomeje kwa butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi kukomeza kubikora nta kubiryozwa biteje inkeke ndetse n'akaga. Niyo mpamvu basaba yuko habaho uburyo bukomeye cyane bwo guhangana n'abakomeje gukwirakwiza ivyo bitero cyangwa se abakomeje gutuma haba ikibazo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyanganira gatoya nubwo iyo nyandiko ntayiteguriye ahangaha ngo nyikugezeho nge nawe tuyisoma, ariko ndayifite hano muri files zanjye. Reka nse nk'ugusomeraho amagambo makeya muri ibaruwa bandikiye Leta Zunze za Amerika ngo zikomeze gushyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda. Urabyanze se? Oya, urabyemeye utiyisoma ahubwo wadutindiye. Nizo ni Sena ya Amerika, inyandiko yo kwa 25/2026 aho bageze bati Nshuti Munyamabanga Rubio, twanditse kugira ngo dukurikirane ibaruwa yo mu Gushyingo 2025 yaturutse ku basenateri benshi yerekeye imbaraga za diplomasi z'ubuyobozi mu gukemura amakimbirane hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itembere ryabaye kuva ku muhango wo gusinya amasezerano ya Washington
ku ya 4 Ukuboza 2025 rigaragaza ingaruka nyinshi z'imbogamizi twabonye icyo gihe, kandi bigaragaza neza ingaruka nyinshi zitera n'amakimbirane akomeje kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Kongo. Ariko reka njye nawe tugasoma inyandiko ko nyibonye kandi twayirebera hamwe njye nawe, ariko mbikora nyuma njye nawe dukurikira iby'amagambo turi kuyisoma icyarimwe, turebera hamwe ibizavuzwe n'abana b'abasenateri bandikiye Amakuru bamubwira agahinda kabo, ndetse banabasaba ko hagiye igikorwa cyihuse cyane nk'igitutu gikomeye ku gisirikare cy'u Rwanda cyangwa se ku ngabo z'u Rwanda, nko kuzihagarika byuzuye cyangwa se gushyiraho ihagarikwa ry'ibikorwa zose byibasira igihugu cya Kongo, gushyira ibyo guhagarika ukwibasira Kongo, nko gusaba yuko habaho uburyo kugenzura ibera ku butaka bwa Kongo, ndetse no gusaba ko abakora intambara muri Kongo bavayo byihuse cyane, ubwo bavuga ingabo z'u Rwanda ngo zigomba gutaha nk'uko amasezerano ya Washington abiteganya, ari nabyo abasenateri bagaruka babwira Amakuru. Aha, reka twisomere rero. Bati nubwo umuhango wo mu Ukuboza wari ugamije gushimangira imbaraga mu kugabanya ihungabana ry'ubukungu cyangwa se ihungabana ry'amahoro, imirwano yakomeje gukaza umurego nyuma yawo. Minsi mise ingabo z'M23 ishyikiwe n'u Rwanda zazamuye ibikorwa hirya no hino muri Kivu y'Amajyepfo, ziyongera imirwano mu nzira zikomeye zo gutwarwa kw'abantu no hafi y'aho abaturage benshi batuye. Uko kwiyongera kw'imirwano kwageze mu iherezo ry'ihirikwa rya Uvira cyangwa se kwa Uvira bikozwe n'M23. Intambara muri Uvira no hafi yayo izateje impfu z'abaturage, abantu benshi barahunga, ndetse n'ubutabazi bukomeye burakenerwa. Abayobozi ba Kongo batangaje mu ntangiriro za Mutarama ko ibikorwa bishyigikiwe n'u Rwanda bizahitanye abasivili barenga 1500 kuva mu ntangiriro z'Ukuboza. Inzego za Loni zavuze ko M23 yageze muri Kivu y'Epfo mu Ukuboza 2025, yakuye abantu barenga igice cya miliyoni mu zabo, inatwara impunzi z'Abanyekongo barenga 101 mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Nubwo 23 yavuye muri Uvira muri Mutarama bitewe n'igitutu cyavuzwe na Amerika, imirwano yakomeje mu duce tuyikikije. Ibihano vya Amerika n'amabwiriza ya visa bigaragaza intege nke z'urwego biriho ubu ngubu. Muri 2026 Minisiteri y'Imari yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda n'abayobozi bakuru ingabo z'u Rwanda kubera gutanga inkunga itaziguye kuri M23. Naho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yashyize amabwiriza ya visa abayobozi bakuru b'u Rwanda batavuzwa amazina kubera guteza umutekano muke muri burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Mu gutangaza izi ntambwe, guverinoma yanenze u Rwanda kuba rwararenze ku masezerano ya Washington kandi isaba guhita iva mu gihugu cya Kongo, ingabo z'u Rwanda zikavayo. Ariko kuko rwarenze ku masezerano, ingabo z'u Rwanda zikava muri Kongo n'intwaro zikava ku butaka bwa Kongo. Kuba ibikorwa zaragaragaye ko ari ngombwa bigaragaza ko hakenewe igitutu kirambye cya diplomasi aho kuba intambwe z'ingenzi. Dufite impungenge kandi ko gukomeza gutangaza amakuru mu ruhame agaragaza ko amakimbirane yakemutse bishobora gupfobya urugomo n'ikibazo cy'ubutabazi, bigaca intege urubanza rw'ubufatanye burambye bwa diplomasi ku mpande zose, no kugabanya imbaraga za Amerika mu gihe kiri ngombwa cyane. Dukurikije ibi bintu, turasaba mu cyubahiro ibisubizo kuri ibi bibazo bikurikira. Bati turasaba ibi ngibi kugira ngo byitabweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ibiki? Iyi kongere y'abasenateri cyangwa se abasenateri bishyize hamwe basabye Etats-Unis, basabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika banyuze kuri bwana Masad Balos, uyu nguyu ni umujyanama perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kano karere, ndetse na Marco Rubio, umusekreteri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se wamwita minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ibiki bamusabye? ni izi ngingo bashyizeho zigomba kurebwaho. Ni ingingo zitari nke, bavuye kuri imwe bamanuka bagaragaza ingingo zose zigera ku 9 zigomba kwitabwaho muri kino gihe. Bavuga ko amakimbirane, amatati akomeje kuba ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ari ikibazo kidasanzwe kandi cyo kwitabwaho. Bati ni ikihe gipimo minisiteri ifite ubu ku bijyanye n'uko impande zombi zubahiriza amasezerano ya Washington n'amasezerano ajyanye nayo? Ni gute minisiteri irimo gukurikirana ikurwa ry'ingabo z'u Rwanda mu mijyi ikomeye yo mu burasirazuba bwa Kongo? Nihe miji bakuwemo kandi nihe miji bakigaruriye? Ni gute minisiteri irimo gukorana n'imiryango ya societe civile yo muri Kongo niyo mu karere mu gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington n'ibikorwa bya diplomasi bifitanye isano n'uburasirazuba bwa Kongo? Ni izihe ngamba zihariye za diplomasi, ubukungu no kubazwa inshingano minisiteri irimo irashyira mu bikorwa amasezerano mu buryo bwuzuye no kugabanya urugomo mu burasirazuba bwa Kongo? Ingingo ya 5, ni gute minisiteri irimo gusuzuma imiterere y'ubutabazi n'uburyo bwo kwinjira mu burasirazuba bwa Kongo, kandi ni izihe ngamba irimo gufata kugira ngo abaturage n'ibikorwa by'ubutabazi birindwe?
Gatandatu, ishyirwa mu bikorwa ry'urwego rw'ubukungu rw'akarere REF n'amasezerano y'ubufatanye hagati ya Amerika na Repubulika Iharanira Kongo FARDC bihagaze bite, kandi ni izihe ngamba niseri ikora kugira ngo imbaraga za Amerika zo gushimangira imiyoboro y'amabuye y'agaciro y'ingenzi zidagabanywa cyangwa se bitagabanya imbaraga Amerika ifite ku mpande zombi ku masezerano ya Washington cyangwa se ngo zisimbure intego z'ingenzi umutekano w'abaturage. Icyakarindwi, bitewe n'uko konti y'ibikorwa byo kubungabunga amahoro yakuweho mu cyifuzo cy'ingengo y'imari ya perezida, ese MONUSCO iracyari inkingi y'ingenzi y'amasezerano ya Washington, minisiteri izakomeza gutera inkunga. 8, niye mihigo cyangwa se ubufasha leta z'ubumwe za Amerika zayo guverinoma ya Kongo kubijyanye n'amasezerano aherutse kwimura abaturage mu bihugu bitandukanye, kandi ni gute minisiteri irimo gusuzuma ingaruka z'aya masezerano ku bikorwa za diplomasi bikomeje gukorwa muri burasirazuba bwa Kongo. 9, ukurikije uko icyorezo cya Ebola gikomeje muri Afurika yo hagati n'iburasirazuba, ni gute minisiteri irimo gusuzuma ingaruka z'intambara iri muri burasirazuba bwa Kongo mu bikorwa byo gukurikirana indwara mu karere no guhangana n'icyorezo. N'uruhe ruhare minisiteri ifite mu guhuza n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kugira ngo bakumire ikwirakwira ry'iyi ndwara, cyane cyane ukurikije igabanuka riherutse kugaragara muri gahunda z'ubuzima ubufasha bw'amahanga muri Amerika no ku isi. Turakwishimiye cyane ko witaye kuri iki kibazo kandi dutegereje igisubizo cyawe. Mu by'ukuri Tim Kaine, umusenateri wa Amerika, yashyize umukono ku itangazo. Cory Booker, umusenateri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashyize umukono kuri iryo tangazo kimwe n'abagenzi babo babiri, dore ko bose ari 4 bagaragaje yuko batanyuzwe cyane n'ibyo gukorwa muri kano karere ndetse n'uburyo ibibazo bikomeje kuba agateranzamba. Bati turasaba yuko duhabwa isobanuro zihuse cyane tukamenya ngo ibibazo byo muri burasirazuba bwa Kongo Kidagan bimeze bite. Ubwongereza nabwo bwasabye ko imirwano ihagarara kandi ibikorwa byo kurasana bikahagarikwa burundu kuko nta nyungu irimo da. Gukomeza kwangirika k'uburenganzira bwa muntu muri burasirazuba bwa Kongo byagaragaye ko ihohoterwa rikorerwa abasivili ryongeye kugaragara, bikomeje gutera impungenge zikomeye umuryango mpuzamahanga. Ubwongereza bwagaragaje impungenge zikomeye binyuze muri minisiteri w'umujyanama Jennifer MacNaughtan mu nama y'akanama k'umutekano ka Loni kagamije kurengera umutekano muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho nawe yagize icyo avuga kuri bibazo bikomeje kwira muri burasirazuba bwa Kongo. Ati ashingiye ku byavuye kuri raporo iherutse yakozwe n'umunyamabanga mukuru wa Loni, uyu mudiplomate w'umwongereza yamaganye ubwiyongere bw'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu n'ihohoterwa rikorerwa mu turere twibasiriwe n'amakimbirane. Yavuze by'umwihariko ihohoterwa rishingiye ku gitsina rifitanye isano n'amakimbirane rikomeje kugira ingaruka ku baturage b'abasivili ndetse n'ihohoterwa rikomeye mu burenganzira bw'abana bikomeje gukorwa mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 na FARDC bakomeje guhondanira. Hagarariye Ubwongereza nagaragaje impungenge ku bijyanye no kongera imbaraga mu bikorwa bya gisirikare mu turere dutuwe cyane. Yanavuze ko habayeho kongera kugaragara kw'ibitero by'indege ya pilote, ibitero by'indege z'intambara n'amasasu akomeye, ibyo bikaba birushaho gushyira abaturage b'abasivili mu kaga gaterwa n'intambara. Ubwo yahuraga n'iki kibazo, Londres yanasabye impande zombi zirebwa n'amakimbirane kohereza inshingano zazo zishingiye ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu, kurinda umutekano w'abasivili no kubungabunga umwanya abaturage barimo kugira badakomeza kwibasirwa n'ibintu bitero. Aho niho Ubwongereza buhagaze kandi bukumva ko bikwiriye kwitabwaho kugira ngo amahoro ahinde ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo i Baraka twakubwiye yuko hari igitero gikomeye cyane cyahagabwe ndetse bikavuga yuko harashwe mu kigo cya gisirikare cy'aba FDNB, ngo position ya FDNB, position ya gisirikare y'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Hanyuma ibi ngibi byahise biherekezwa n'amakuru yatangajwe n'abashyigikiye M23 avuga yuko ngo barashe hejuru ya Baraka kajugujugu ebyiri za FARDC. Amakuru abanje gutangazwa na Steve Wembe ku rukuta rwa X agaragaza ko muri Baraka kajugujugu za gisirikare ebyiri zahanuwe. Ikinyamakuru cyitwa Tazama RDC Info byakaniza aya makuru kikavuga ko ari ikinyoma, atari cyo gusa na bamwe mu nyamakuru ba Kongo barimo Tubenga Micombero bakamo barimo Stanislas Bujakera n'abandi bavuga ko nta ndege kajugujugu ya FARDC igezanirwa muri Baraka. Nta kajugujugu nimwe mu za FARDC yarashwe mu mujyi wa Baraka mu ntara ya Kivu y'Epfo, bitandukanye n'amakuru y'ibinyoma yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane aturutse ku batekamutwe nk'ingabo z'ikoranabuhanga za Rwanda ndetse na Red Tabara F23 twidwaneho. Niko icyo kinyamakuru cyanditse bati
Amakuru yigenga yatanzwe n'abaturage bo muri ako gace yemeza ko hari kajugujugu 3 ziva mu cyerekezo cy'imisozi miremire ahubwo y'akari ka Fizi aho umujyi wa Baraka ugana cyangwa se werekera. Izo kajugujugu ariho zaturutse zakurikiranwe n'indege, bigaragara ko ari indege z'u Rwanda, hariho na drone zagerageje kuzihanura kajugujugu ariko ntacyo byagezeho. Bati hari kajugujugu zaturutse mu gice kirimo M23 muri Fizi, bivuga ko zaba iza FARDC ariko zikigwa na drone bavuga ko ari y'u Rwanda ngo yabashaka kuzihanura ariko ntibyatanga umusaruro. Iyi ndege ya drone ngo y'u Rwanda niko bavuga ngo yananiwe kugera ku ntego yayo maze igwa hasi. Kajugujugu 3 zahise zimanuka mu buryo bwiza cyane, nta mpungenge nta kibazo kibayeho kuri izo kajugujugu. Muri make bakana neza ko ibyavuzwe kuri izo kajugujugu ko zaba zibasiriwe, zakubiswe, ari ibinyoma gusa nta kuri kubirimo. Kajugujugu za FARDC zamanutse neza rwose ari nzima, nta kibazo zahuye nacyo mu kirere cya Baraka. Abanyacyubahiro benshi bo mu gace ngo n'abantu barasaba guverinoma ya Kongo kongera umutekano w'ikirere cyayo kugira ngo ikingire iterabwoba ry'indege za pilote z'u Rwanda ngo ziterwa buri munsi n'ibisasu y'imidugudu yo mu ntara za Kivu y'Epfo na Kivu Amajyaruguru. Yavuze u Rwanda kenshi yashatse kuvuga M23 deko bavuga ko ingabo z'u Rwanda ari zo zirwana muri Kongo, gusa u Rwanda rwakomeje kubihakana inshuro nyinshi ko nta musikeri n'umwe wigeze ugera muri Kongo, cyetse ingamba z'ubwirinzi zibera ku mipaka gusa ko batajya kurwana ku ruhande rwa M23 ko nta impamvu yabituma bajya kurwanira muri Kongo, cyetse kurinda uwashaka gutera igihugu cy'u Rwanda nawe ashobora kubiryozwa. Rero ariko Kongo bemeza ko ingabo z'u Rwanda arizo zuzuye, atari Kongo gusa, Burundi, Amerika, Bongereza n'ibindi biza ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Ibi sibyo RDC igitindaho, ahubwo iravuga yuko intambara amasezerano bagiranye n'u Rwanda adashyirwa mu bikorwa. Ariko none bigeze ubwa Kongomani bo muri Baraka no muri Kivu Amajyepfo n'ahandi bamagara leta Kinshasa kuzana ingamba z'ubwirinzi bw'ikirere no kuri ibitero bipanuye kuri M23 ngo nibwo batsindiye intambara, cyangwa se nibwo bashobora kuvana n'agasuzuguro kamaze igihe kinini cyane ku busugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wavuze ngo ujya gusiga ndamurinda, FARDC ishobora kuba ifite ubushobozi bwo guhangana na M23 buryo bworoshye. Nawe niko ubibona ubwo bushobozi FARDC yayifite buryo bashobora guhangana na M23 bakayitsinda, ako n'uduce M23 yari ifite bakatuyambura. Ubwo byarangiye M23 bayindukanye n'ibice batari barafashe nka Baraka bwita byigarurira M23 igasigara ari igenzura agace kanini. Na FARDC ko yihaye kwataka M23 babashingiye ibikorwa by'abunyamaswa. Bretse manze nge nawe dusesengura iby'amashusho mbere yuko tumenya ngo n'amashusho avuga iki. Tukireba hanga tute twafungura amashusho hagaragara ibice bigizwe n'ibi bintu bitatu bikurikira. Igice gisa n'urubuga cyangwa se yenda aho kuragira hanga mubona imbere yanyu, ariko hakikijwe cyangwa se hakikije inyubako, ndavuga hangaha bugufi. Hanyuma igice cya ruguru biragaragaramo imihana cyangwa se atuwe n'abaturage b'abasivile. Igice cy'uburengerazuba hagaragaramo aho guhinga cyangwa se imirima yihingwamo, hakagaragara inzira zinyurwamo cyane buri munsi nk'uko tubyitegereza nge nawe. Sibyo nawe ubona, yego. Ariko nanone hagati y'agace gatuwe n'abasivile hari inyubako zigera muri enye n'urundi rugo ku rundi ruhande, epfo hakaba hari urundi rugo cyangwa se indi nyubako, hakaba hari imirima ihingwamo ndetse n'aka gace twageranyije nk'igikuyu cyangwa se ikibara. Harimo kugaragara imodoka y'umweru n'abantu twamenye ibyo ari byo. Ngarika dufungure tumenye ngo ni bimeze gute. Batwegereje neza hari ibyo tugiye guhita tubona imbere yacu. Hari yenda ngeze kure. Twitegereje hanga tabona iyi modoka, tukabona akantu twamenya neza akariko, ariko bigaragara neza ko ari drone kuko ifite icyo twakita nk'amaguru. Murabyibona ahangaha ndi gushyira kano kaganza. Tukabona n'umuntu ufite ikintu cy'umweru, tukabona n'abandi bantu bahagaze twamenya niba ari abasekari cyangwa se abasivile. Dukomeje kureba rero, twitegereza neza tugasanga ko yayindi twabona ari drone n'imodoka ya ambulance. Hanyuma tukabona neza babantu bari abasirikari bamwe bafite imbunda bakenyereyeho. Tukabona ko cya kintu cy'umweru baragiteruye, bigaragara neza ko kimeze nka radar ifasha cyangwa se antenne ifasha drone guhaguruka. Abazi neza uburyo drone zihagurutswa nigeze kwibereka. Ubwo amasho tumaze kuyasobanukirwa, sibyo? Urikije ngo yego, ngarika tumenye ibyo ari byo. Ingabo za FARDC zashyize ahagaragara video nshya yafashwe n'indege itagira umupilote igaragaza ingendo z'ingabo z'u Rwanda n'ingabo z'23 n'inshuti zazo twirwanayo Red Tabara M23 zitwara indege zitagira abapilote zinambara mu modoka y'imbangukira gutabara ambulance ziva mu bitaro za Minembwe. Wait, mu minsi ishize twumvishe amakuru aturuka muri FARDC avuga ko M23 kunze gukoresha ibikorwa bya gisivile nk'ubwugamo bw'ibisasu bya FARDC.
M23 nayo twagiye twumva amatangazo yayo igaragaza neza ko FARDC ikora ibyaga by'intambara, irasa ku ngo z'abasivile, irasa ku bigo by'ubucuruzi by'abasivile, ndetse ejo bundi ahangaha mu minsi mike gusa ishize 6 M23 yashinje FARDC kurasa ku bitaro bya Minembwe. Gusa amakuru yongeye gutungurana nyuma y'abashyigikiye Wazalendo na FARDC bavuze ko ibitaro bya Minembwe igice cy'inyuma cyaragizwe icyo twakita nka commanding post, aho guhagurukiriza ibitero bya drone ndetse no gutegurira ibikorwa by'intambara operations room. Ikindi kandi ibyo bitaro igice kimwe bakigize aho kuvura inkomere zatwirwa na M23 kuba bavura abasivili. Ariko ibyo ngibyo mwabweza ko ari ikinyoma cyo guharabika M23 kuko yita ku basivili kurusha ikindi kintu cyari cyo cyose. None ubu FARDC iragaragaza imbangukiragutabara yo kuri za bitaro bivuga ko FARDC yarasheho yaje mu gice cya Minembwe, igaragara neza koko ifatanyije n'abasirikare cyangwa se itwawe n'abasirikari bafite drone na antenne ya drone. Kandi drone ku rugamba ntabwo zazigiye gukuhira imyaka cyangwa se kwica udusimba cyangwa se ndazitwaye amaraso, ahubwo akenshi zagiye kuri ibikorwa by'utasi cyangwa se igitero. Sibyo? Uravuze ngo yego. Hanyuma rero izi drone mu gihe iyi drone ya FARDC mu gihe afataga aya mashusho agaragaza M23 ikoresha ambulance ndetse n'izi drone, hagise bijya mitwe y'abantu bati none ubwo nk'iyi ambulance iraswe igisasu, M23 yavuga ko iyi ambulance itari igiye iteganye mu rwayi kwa muganga. Byagaragara neza ko FARDC iri kurasa ku bikorwa bya gisivile. Abandi bati none se FARDC yo burya buri munsi buri kanya ibigisata buri nyifa M23 kuryo bamenye ibyigiyemo byose n'igihe barashe babaye barashe mu buryo nka buriya. None amashusho FARDC yagaragaje ishaka kugahamya iki cyangwa se kwerekana iki muri rusange mu mitekerereze y'abantu, ishaka kubabwira iki kurana mpuzamahanga bashaka kuvuga iki. M23 yifashe ibikorwa bya gisivile mu ntambara. Ibi rero ubundi mateko mu y'intambara ntabwo zemewe. Buretse nkwibutse, waruzi impamvu abasirikare bambara teni, imyenda ya gisirikare? Uti nukugira bamenyane. Yego nukugira bamenyane. Ariko se kubera iki batavuga ngo reka twambare agashimwe k'umukara mu mutwe cyangwa se k'umutuku mu mutwe, twambare imyenda ya gisivile? Wigeze baza iyo mpamvu? Ahantu hamwe hambarwa imyenda ya gisivile ni iginyeshyamba cyangwa se imitwe itwara gisirikari yageze ku masivile ishaka kujirisha adversaire ubahanganye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyo bikorwa ubwabyo byitwa ibyaha by'intambara kuko bishobora kwicisha abasivile, bishobora kurangira abo bahanganye bahisemo kwica abantu bose icyarimwe babita ba adoyi. Ubwo ni impamvu ibikorwa nk'ibi ngibi byo kwifashisha ibikorwa bya gisivile ubundi bitemewe mu mategeko y'intambara. None amashusho ntabwo FARDC yabayeshyeye M23, amashusho nayo M23 ra nta cyo M23 yavugaho bivuge ko ari yayo cyangwa se ibihakanye. Gusa ndishobora kubihakana kagaragaza neza ko ari ugusebywa na FARDC kwateguye ku mpamvu runaka. Gusa abareba neza amaso yabo bakabona neza ko iriya location ari agace ko mu Minembwe. Ibyo ko mbivuyeho kigarukiye kuri ibi ngibi. Hari ikindi gitero gikomeye cyatunguranye cyane, nakubwiye ko bizangoye kumenya neza nyirizina icyabaye ngo ni igiki kugira ntaze ngo upfunyikire ikibiribiri maze ugasigara uvuga uti muhungu akamanzi nawe asigaye dupfunyikira ikibiribiri. Nibikabe. Hari amagambo cyangwa se imvugo zakwirakwije kuri les réseaux sociaux, imbuga nkoranyambaga guhera amasaha y'isa 5 za kumanywa avuga ko muri Baraka hari ikibazo. Baraka iri mu nguni yepfo muri Kivu y'Amajyepfo uturuka Fizi. Buretse gato nsobanurire neza inzira. Niyo gusobanura mpereye iri Kamanyola. Kamanyola ni hafi y'umupaka n'igihugu cy'u Rwanda. Yego urazemeye. Bakamanyola ugere Rubarika, Rubarika ugere Ruvunji, Baruvunji ugere Sange, Basange ugere Kiliba, Bakiliba ugere Uvila. Urakoze. Hanyuma haguruka Uvira umaze kunywa amazi utambuke neza cyane wigengesereye ukomeze umanuke urageza mu gace kitwa Usedni kavemo, komeza umanuke ugende neza witonze ukomeze ugende uragera neza mu duce twabereyemo imirwano minsi ishize, ndetse byagaragaraga neza cyane ko intambara itoroheye FARDC ikozwe na M23 ubwo bashaka kujya gufata Baraka. Hanyuma urava mu duce hafi y'ikiyaga cya Tanganyika winjira indani muri Baraka. Baraka numujyi wabwe ngo wa kabiri muri Kivu y'Amajyepfo nyuma ya Uvira kuko Bukavu ntabwo tuyibaza. Nawo numujyi w'ingenzi. Impamvu mwisho wa kabiri niwo bari bajyanywemo ibiro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa Kinshasa nyuma kuvanwa muri Uvira kuko Bukavu batayifite. Hanyuma rero unyuze mu yindi nzira, unyuze nko muri Minembwe ushaka kujya Baraka ni nayo ya bugufi. Va Minembwe ufate ishyamba rya Lukenia cyangwa se inzira ya Pwezel, inzira ya Musambia
muri iyo shyamba rigeza kuri Rugezi, wambuke winjire muri Fizi centre, na gasantre gatari kanini cyane, uve muri iyo nzira ya Fizi umanuke umuhanda ukujyana neza cyane, umuhanda ugana Baraka uri tukugeza muri Baraka. Aho niho Ramfort inyura iturutse Baraka, nayo iba yaturutse Kalemi cyangwa se Kindu, maze ikaza Baraka, ikava Baraka iza mu Kafizi igera mu Minembwe Prezelo Alfarades. Buretse gato, Baraka nawo ni umujyi usa nkaho uri ku cyambu cya Tanganyika. Rote cyane ko amazi yakoreshwa mu kuzana Ramfort iturutse mu bindi bihugu, Tanzania, Zambia ndetse n'u Burundi. Amakuru yemeza yuko rero hari ubwato bwinshi buzana ibikoresho bututse muri Rumonge, ndavuga ku gihugu cy'u Burundi, buzanye Ramfort y'abasirikari ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Ku munsi wa tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu, amakuru yemeza yuko ubwato bubiri bwaje, bumwe bunini bw'ibara ry'umweru n'umukara n'ubundi bufite ibara rya camouflage busa nk'ubwa gisirikare, bwaje bwerekeza neza cyane Baraka, buvamwe ibikoresho byinshi n'abasoda. Baraka rero yabaye ihuriro cyangwa se aho twakita point de rendez-vous y'abasirikare batandukanye babitegura kujya kurwana kuri Minembwe irimo M23 twirwaneho. Wait, agace ka Minembwe kujya kadafatwa na M23, nakubwiye ibya Ramfort yaje muri Baraka irimwo abacancuro abamwe bo mu gihugu cya Ukraine bakujurugurutsa drone za Babayanga na zimwe bita Kate-6, haza ndetse n'abasirikari b'abarundi n'abakomando bo mu mutwe wa Black Snakes, bose banyuze Baraka. Subyibutse uzunguje umutwe uravuga ngo yego nibyo. Bivuze yuko uyu mujyi wari warabaye ihuriro ridasanzwe ry'abasirikare benshi. None byagenze gute? Reka tubaze n'abandi babyanditse. Amakuru atuka mu gace kaho avuga ko indege ya kamikaze yateye ikibuga cy'indege cya Baraka indani muri Baraka. Indege ya kamikaze drone niko byabanje kwandikwa, ariko urumva ibintu byinshi byanditswe, ndaza kubwira icyabaye nyuma mu buseshenguzi cyangwa se mu byo twagiye gutoranya bifite amajwi menshi mu bizavuzwe. Ikibuga cy'indege cya Baraka ubundi gikunze kuba indege za kajugujugu za gisirikari ndetse n'iza UN. Bivuga ko igitero rero cyagabwe kuri kino kibuga cy'indege hakoreshejwe drone ya kamikaze, aho ni hamwe. Hanyuma rero nkuko amakuru atuka mu gisirikare n'abahagarariye societe civile batuye mu gace ka Fizi babivuga, indege ya kamikaze yatewe n'ingabo z'u Rwanda. Bivuga ko yagabye kino gitero ku kibuga cy'indege cya Baraka mu gitondo cyo kuri wa mbere, mu gitondo cyo kuwa mbere taki hafi 27, kuko dore impamvu ejo kuwa mbere tariki 29, ariko ababyitegereje neza muri Baraka bavuga ko hatangiye kugaragara uruntu ku tariki 27 ngo ni ku munsi wo kuwa gatandatu, ariho hatangiye kugaragara uruntu. Niyo mpamvu tariki 29 kuwa mbere ariho igitero cyumvikanye n'iturika rihambaye. Gusa benshi bibaza bati none ibindi tumaze iminsi tubona byo ni biki? Kuranyana namo kwa basirikari, guhindura direction, ni iki girimo gutegurwa urabimenya. Nkuko aya makuru abivuga, iki gikoresho gituritsa cyari kuba cyararenze ako gace mbere y'ukugwa hafi y'ikorwa remezo by'ikibuga cy'indege, hagatangazwa neza ingano y'ibyangiritse cyangwa se abashobora kuba bahitanywe n'ivyo bikoresho by'aho ngaho muri ako gace cyangwa se n'iryo turika rya kamikaze. Nyuma y'ivyo amakuru yatanzwe n'ingabo zo muri ako gace bashinja bavuga yuko habaye impinduka ku birindo by'ingabo za FARDC, banagaragaza ko imitwe y'inyeshyamba ikorera muri ako karere yababigize uruhare. Ayo makuru akavuga ko uruhande rwa Kalingi Minembwe ariho ibikorwa bya drone byahagurukiye byerekeza muri Baraka. Ahangana ku kibuga cy'indege cya Baraka bwa mbere n'igitero cyabereye, bamwe ntibanabimenya. Gusa ariko ntabwo zagarukiye aho ngaho, ahubwo amakuru anemeza ko ari ikindi cyaje kuba. Kajugujugu ebyiri zarashwe kuri Baraka ziturutse muri Minembwe. Usibye igikorwa cya mbere cyabanje kiriya drone kamikaze cyarashe ku kibuga cy'indege cya Baraka hafi y'ahapakurirwa ibikoresho bya gisirikari, amakuru anemeza yuko hari izindi kajugujugu ebyiri zaje ngo zituka muri Minembwe ziza muri Baraka. Ntumbaze ngo none inde wazagurukije, ahubwo Minembwe ngo niyo zaturutse. Minembwe irimwo M23 twirwaneho, ariko ikanazengurukwa na FARDC na Wazalendo, abarundi n'abacancuro. Hanyuma ibindi bati kuri wa kabiri tariki 30 Kamena 2026 mu mujyi wa Baraka mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo humvikanye ibisasu bikomeye. Gute? Amakuru aturuka ahantu ahurira avuga ko indege ya gisirikari ya drone yagabye igitero ku nkambi y'abasirikari y'abarundi iherereye mu gace ka Mushimbake mu mujyi wa Baraka. Abambere cyangwa se amakuru ya mbere atangajwe ni igitero cyarashwe ku kibuga cy'indege cya Baraka.
we are together. Icya kabiri ni kajugujugu ebyiri za gisirikare zarashe muri Baraka, nanga turi kumwe. Gatatu ni indege ya drone yarashe mu gace ka Mushikambake harimo abarundi cyangwa se ari mwihambi y'abarundi. Ibi bikavuga yuko ari bo bari target y'iki gitero, ndetse ngo nabakomeje kuzengereza cyane ibikorwa za M23 muri kiriya cyerekezo cya Minembwe, ku buryo ngo M23 ifite ubwo bushobozi koko ushobora kubasanga iyo barimwa ikabarasa. Rero hari ibintu ugomba gusobanukirwa neza. Nta gitero gishobora gukorwa nta mpamvu yacyo. Olingate kugira ngo cyangwa se ugere kumere haba hari impamvu y'igitero. Ni iki kiri muri Baraka gishobora gutuma M23 yagaba igitero? Reka tubisobanure neza. Muri Baraka twayise point de rendez-vous, agace k'ihuriro ry'abasirikari. Bivuze ngo nubwo bahuriramo ntago baba mu kigo kimwe, buri bose bafite position zabo cyangwa se ubuturo bwabo. Hariyo FDNB, ingabo z'igihugu cy'u Burundi, hariyo FARDC, umutwe wa Black Snakes na Buffers, hariyo kandi abasirikari ba Chanchuro Blackwater, hakabayo nk'itsinda rya Wazalendo.